Kajing pulih na kitab jing penpau kelenong kebar kuwei kedekhat kendai du bekhat sao. Wangel lawan buloong hanga ali ngan peni happy ya kanong lek kurem jong khun lang bron. Parau mensimu angel larar. Rengai nga syau lumba. Bajrong shibun bat ula peni hanga ya kanong ba bakhut ka Jerusalem. Kebawan hiar na beneng na ublay. Kabadon ya kaburom jong ublay. Kajing palang jongka lakum umal naib kordotam kum umau jasper ubasngur kum ka kristal kadon ya kanro kabahe bat kabakenjang lembat ki khan ar khardop bat hagi khardop laab deki khat ar ngot ki angel bat halor jongki khardop la tho e ka kerteng jongki khat ar jaj ki kon Israel shapang mengi don lai tli ki khardop shapang shatei don lai tli ki khardop shapang shati don lai teligi kardam bat shapang sabngi don lai teligi kardam bat kaken ro jong kanong ba kadon khat ar teligi mau nong rem bat haki la tho iki khat ar kerteng jonggi khat ar ngut ki apostol jung khun lang bron kaktien jong utrai kasam machis pa sa kusan Kiriu ko jong me ko try kinia tho e ko buram kajing sensyar jong me baro jentau jong me kin aingo e me ko try pat baro kiriu nget jong me kin kar khu ya me kinia tho shaphang ko buram kajing sensyar jong me pat kin pen banai ki kam bakrau jong me kiriu ko jong me ko try kinia tho e ko buram kajing sensyar jong me bayan pen itho e ka bor jong me haki khon ben riu bat ya ko buram ma phalang jong kajing sensyar jong me kahima jome kalong kahima bom cukut bat kajing sensyar jome kane pateng la pateng kiriu kho jome ko trai kin ya tho e kaburam kajing sensyar jome trai long bahok habaro ki jingle jungu baru ba khoj habaro ki kam jungu trai don hajan kitu baro ki bakhot yu ha kajing shisha kiriu kho jome ko trai kin ya tho e kaburam kajing sensyar jome Kajing pulih na gospel bukoy kat kum uyo anes kalanong kabaneng kong ngerkot sa pusan hadu pesan puway. Upilip ulay kendo yaw Nathaniel burol ong hau nila siyam yaw tao baw Moses sulatho a kitab jong kaan. Badiyaw ba kinong ito luparo kilatho ujisu ba na Nazareth kun jong Joseph. Nathaniel lo ong hau la ban mi iay kababha na Nazareth. Pilih bulaong hau ale wan bat pen jisuli iyo Nathaniel bolo wan syau bat ulaong syapang jemu hakmi u Israel basisya hau ba omdon jing arsap Nathaniel ula kali u kumno me ito yanga jisula jubab shua bo Philip un khot yapi manba pidon hapo uding dembur ngalai i yapi Nathaniel la pai kteni u ong kunai kai melong ukon ublay melong us em ke Israel ujisul ong hau ato pingai tang namar bang ngaong hapi bangale i yapi hapo uding dembur pensio i ki bakham krau ban ye kini barula ong hau shisha ngaong hapi pensio i ka baneng ka bapli badi ka angelo blay bagi kiyo i her halor kun prio ka gospel jong utrai